Kako da se izlečat prošireni veni? Se zema pacijentot i se s oblaka podolen veše, a može i po sportski gačički ako ima afiniteti kon sportot ili barem saka da stane sportski rabotnik. Nozete je potrebno da mu se prirodni, so normalno količestvo krznonaniv poradi zadrška na koristite materijali od ledota. Mu se oblaka ženska hula hopka, pomožnost dim siva ili barem mesoboja, 2 broja pomala poradi cirkulacija. Na opšto iznenaduvanje od metodot na lečenje na pacijentot mu se tura 5 isto brojki 5 kilogrami led od italijanski ledomat v prostor od pomeđu nožnite ekstremiteti i ženskite hulahopki. Sestava pacijento da odstoji na minus 15 okolo pola časa strogo nadvor vod dvor ili pred zgrada. Dokoliko posle ne mogu amputirate 2 noze, pacijentot nikogaš nema da ima problemi so prošireni veni. Leko te patentiran na čomlek i sekakvo njegovo koristenje od zemljanite je kaznevo po međuvselenski od zakon donesen od kapitanot Jean-Luc Picard v 273. epizoda od Zvezdeni pateki. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Sex bomb, you're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Aj, kaçtı gore, kaçtı. Gore, hadi. Sol içi yaktan da. Čekaj, radi. Čekaj, radi. Ajde, krevaj, ajde. Ajde, tebek. Što nosiš me pidžami, što ti ima? Čekaj me, radi. Čekaj me, zastani, dobro. Što ti ima? Čekaj me. Akcija. Ajde, tebek. Da se početimo to iskomuti se. Lele, koliko je ladno. Ne, ladno. Čekaj, ova majica neka stoji. Ne treba da mu stoji majica, daj. Što? Ajde, ajde. Čekaj me. Čekaj me. Ajde, neki sam nekoj ću razbiti. Ne treba da tve još što sam. Čekaj me. Čekaj, Ajde. Čebe uvijek da ga oblećemo uvijek da... Ajde, piki me. Ajde, krevaj. Ajde, ja ti ga oblećam, ajde. Ej, mnogo će mi biti ladno. Ajde, piki me. Krevaj gore. Stano me. Ne, pomodre cijeli ovdje ide. Pomodre? Da. A ti daš kako pipeš? Čekaj, da. Neka bel, ja pušet. Ništa be, vidi. Daj malo ću čukaju. Čekaj, koleno da idemo maskirano mostu. Da je bile vtori svjetski rat. Čekaj? Da. Čekaj? Vtori svjetski rat. Ajde, ja ću go širam. Lele! Krevaj mu i to. Ladno mi je, nemoj u stomu da se stavim. Drži malo se bolim, ajde. Ajde. Trni igrate. Trni igrate. Čekaj. Trgaj racete.
Smrti to, brate. Čekaj, padne. Ako padne. Ali smrti sajde? Čekaj, ne mogu kako se stavlja. Ajde! Čekaj. Moram nešto, ajde. Kaj je padno? Čekaj, da gi stavimo. Олимпиадата летна. Нема више лед, бе? Нема више. Ajde, čekaj. Širi. Шира копачка. Nema stređati. Kako ti se skinaš? Оди уште еднаш. Aj, pozaj. Побрзо. Чекай се. Хајде. Побрзо само. Побрзо, бате. Ей, слушај, девојка. Јас сум наред. Ne, ti si. Готово. Добре, тој. Ей, па не испаѓа. Сега ја помина да ја тројца овом. Ajde što? Кај ќе се прослакаме? Gotovo, ti ide na televiziju.